umunsi uzatoranya abawe, Mana uzatubabarire. Papa Benedikito wa XVI yatabarutse. Ubwo abandi tariki ya 30 Ukuboza barimo bitegura gusoza umwaka w'2022, umukambwe Papa Benedikito wa XVI Nyiribiremwa, umwami usarura abo yahaye impano y'ubuzima ku buntu, yarimo amusoreza urugendo rw'ubuzima kuri iyi si. Inkuru yo gutabaruka kwe ikaba yatangarijwe i Vatikani, aho yari amaze iminsi arembeye kubera izabukuru, akaba yitabye Imana afite imyaka 95. Papa Benedikito wa XVI yavutse tariki ya 16 Mata 1927 mu gace ka Bavaria mu mujyi wa Munich. Akaba yaravutse se ari umupolisi na nyina wikoreraga imirimo yo mu rugo. Amazina yiswe n'abo babyeyi be ni Joseph Aloysius Ratzinger. Yujuje imyaka 14 ubwo no mu mwaka w'1941 yagiye kuba umunyamuryango w'urubyiruko rwa Hitler nk'uko byateganywaga n'amategeko y'iwabo y'icyo gihe. Joseph Aloysius Ratzinger yahawe ubupadiri mu mwaka w'1951. Uwo murimo wo gukorera Imana awufatanya no kwigisha muri za kaminuza zitandukanye, nyuma ajyanwa i Roma kuba umujyanama w'inama ya Vatican Council kuva mu mwaka w'1962 kugeza mu 1965. Yabaye arikiepiskopi wa Munich mu mwaka w'1977, aba n'umukardinali muri uwo mwaka. Joseph Aloysius Ratzinger afite imyaka 76 yabaye umushumba wa Kiliziya Gatolika mu mwaka w'2005 nyuma y'urupfu rwa Papa Yohani Pawulo wa II. Afata izina ry'ubupapa ari ryo rya Papa Benedikito wa XVI. Papa Benedikito wa XVI yaranzwe no kudashyira rwose ibyemezo bimwe na bimwe birimo nko gukuramo inda, interruption volontaire de grossesse ibyo bita IVG, guhuhura abarembejwe n'uburwayi aribyo bita euthanasie, no gushyingira abahuje ibitsina aribo bita abatinganyi. Papa Benedikito wa XVI niwe mupapa wa mbere wasabye imbabazi mu izina rya Kiliziya Gatolika kubera ibyaha byakozwe hirya no hino ku isi bikozwe na bamwe mu bo yari ashinzwe kuyobora. Papa Benedikito wa XVI yatesheje agaciro rwose ibitekerezo bya bamwe bifuzaga ko abapadiri bashaka abagore. Anemeza ko kuryamana kw'abahuje ibitsina ari uguhonyora nkana indangagaciro z'ikiremwamuntu. Anavuga ko gukoresha no gukwirakwiza udukingirizo ari ugushishikariza abantu ubusambanyi. Papa Benedikito wa XVI mu mwaka w'2013 nibwo yeguye ku mwanya w'umushumba wa Kiliziya Gatolika mu isi kubera impamvu z'uburwayi. Tubibutse ko kuwa gatandatu ku itariki 31 Ukuboza umwaka w'2022 aribwo Imana yamuhamagaye. Imana imwakire mu bayo kandi ihe roho ye kuruhukira mu mahoro.